Evo nas u part 2. Našli smo protivnika, na primjer, više od 100.000. Sad ga vi napadnete. Evo već ga napast, na primjer. Vidite, napašću ga. Evo, uzet ću mu samo 50% i te pare. Tu da ovo carstva. Evo ga. Tako. Idemo na 50%. Idemo na 50%. Još jednom idemo na 50%. Evo tu ćemo ući. Proharat ćemo carstvom. Klan trupe. Vizadi na 6. Lijepo. Uzet ćemo jednu zvjezdicu. Završit ćemo napad. Vidite kako su umrli. Možda i osvojimo. Opa, hoćemo li? Kad smo... Sad ću završiti napad. Vidite, sad samo isključite switch. I to mi to. Ušao sam u god 1. Vidite, još jednom vam pokazujem moje carstvo. Requestujemo. Napravimo vojsku. Evo vidite, jako vojsku sam dobio. Dobar je klan, uglavnom, ne znam da sam vam pokazao. Sad samo ja snimam, ali i moj drug će snimati čim bude mogo, znači. Možda ga uključimo na Skype, pa možda igramo zajedno. To je bilo to za ovu epizodu Game is my life. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao!